Voin hi January ni som pakhat sang ni som ni pani thole ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong tha chi bai vek ule. Tuna chuan international news tun nai loka thil thleng langsar tak tak lor khom kanom puang do nani. Israel mitam takin tha ram an lei. Tun lai khovel changkang zela mi ten an tu le fate tan ram an ho sak zela. Sheom le re theibi kanom lo nan an tu le fate ram tur tha hial an le tranta. Kum sang ni atang khan tha hian mi mal hne na ram khal tranania. Israel mi sing khat lain tha hian ram an le veta. Nakin zela khovela lo changkang zelanga. Kan tu le faten an lamamo veng an ti ani. He thla ram le hi ahar sawa khri lova. Aman po ato lo hle. Tuna hian US dollar somru kemo. Israel shekel zani somngai molekin tha hian ram le theya. Chu an ram le chu athalak pek vek niin ram an le ngei ani ti certificate po heng ram le tu te hian an dong ani. Brazila khualzin te tlona satrin Furnace Lake alungchima longa chuang mi somten nunna an chan. January niriat khan Capitolio Minas Gerais State Brazila chuan dil pakhat Furnace Lake a chiatna athlenga. Khualzin te tlona sat ema khampang lungsang tak tak intiang chho u chu chimin thina thlen pha ta ani. Dila lunga chimlai video clip hi internet a phochu ania. Reuters in he thil thlenga hian atlem bera mi pasari thi angin apuanga. Mase nu dewa nunna chan mi som lai an ni tian puang le a. Mi som thum pani lain hliam an tur boka. Athen an lua hliamin din mun ngai tuam takpo anom ti hriat ani. Video a hian lungron chimla hian a mun tlo kalmi puite chu mangang takin anrak chel chul bok ani. Rescue team, dive squad le Brazilian Navy member te chu chiat na thlenna Furnace Lake an pan hala chan chua le bozon na an thokani. Furnace Lake hi lungwang sang tak takina hualvela amun hian khual jinte hip thin lea. Capitolio official tarlandanin karto pa hian mi sanga vel tlo tu an nei tlang puya. Holiday a chuan mi sing thum te tlo tu an nei thin thung ani. Engwanga lunghiron chim thut nge ni ti hi zona lian takania. Tarlandanin lai mun region hi chokar ni liam ta khan ruan satak surin tuilian hiela thena. Mitam tak chen in chu sanangai pha hiela. Ruwa tui thanem taka dona wangin lunghing het tok lovin soi ngin om pha ni hriat ani. Barma sipai sorkarin amirin lauzong sipai lalho ni na atha kual tranta. Thudon nai na soidanin Commander-in-Chief of Air Force General Mong Cho chu amo phurna tangin choltirania. Amun ruak lu khaturin Lieutenant General Tun Ong chu da chau ania. General Mong Cho hi sipai na chelmek CNC na tanga da son nima se ana chel dang pakhat jok. Barma sipai council sarkar member ani na political post ro chu khoiche sak ani lem lo. Sipai ho che dan thi thlai tu te chuan hei hi thu pui te chi mangai turani thran lova. CNC of Air Force kumlia tho to nuwa retire hun to wang mai ni antia. Hetiang ang post chel te chu promotion an hu bel to lo chuan sipai na tanga chol turin sipai danom sa anzo mangai thin anti. Ama hi Defense Service Academy DSA Officer Training Batch somni parukna ania. Apa po hi Burma Socialist Program Party hun laya sipai ni na sang berchel tu General Tura Cho Thin ani. Commander-in-Chief of Air Force na chel thartur Lieutenant General Tun Ong hi General ni na kaisan tirania. Kum sang khazakwa somriat pasari khan DSA batch somni pakwana zir chuakani. Ani hi Burma Air Force tana mi thohlok takniin MiG-29 jet fighter an nei theina na Russia ramakal masaber zingami ani bok. State Administrative Council a Anziak Tulian Secretary General Nachel tu Commander-in-Chief of the Army Lieutenant General Ong Lin Due hi sipai na tangin choltirani ve boka. Lieutenant General Min Nai ngapo Army Inspector General and Auditor General tangin choltirin paramilitary force lama anda sonda ibok. Tin Northwest Command Headquarters Major General Phiau Than na chu ani na tangin civil lam na Deputy Border Affairs Minister na an cheltir dai ani. Aum Zieber chu
Sipailar Senior General Min Ong Lai hian ama pha le athun hial kal thei chin nia hri chu mun poimo vak lawa da kiang le a sipaitan thu nei an pong lak nu kum khat don alo nei me chuan a sipai ho lal ji nga po aro rel dan pom du to lo hu atangin thil ri re re ta tranta ani tin Myanmar ko chuan dan lawa in biak po na walki tolki kol ruale natural disaster management law chungchanga coronavirus in kai hruina bo chira wangin kumni chung lungin tang turin on san su chi hremna thu pek an ti chuaka su chi hi thlama sa khan thu boi pahnia thiam lo chantir ni in kumli chung tang tura hrem lo ni to boka ma se sipai sarkar chuan kumni nan ti tlem sak ani su chi thu boi hi anram khopui ni pi dowa media mi te biak po theilowin an ngai towa pi su chi lawyer te po hian media le van tlang mi te nena in biak po na nei an khap bok ani Nobel Peace Prize po lo la to kum somsari paruko pa pi su chi hian ni kum February ni khata Myanmar sipai ten thu nei na an hne chu nuwa thu boi hrang hrang wangin an hreng zui ngala a thu boya te hian thiam lo chantir vek ani chuan kum za chuang lungina hian atang theidong na pi su chi ro chon heng an pu na te hian thil ti sualeng ma nei lo thu soi ve thungani heti la hian pi su chi lam tang te chuan Burma sipai te hian lungina an khung theinan rom man an siam lok sa ti soin politics lama akilian hlau wang nin an soya Myanmar sipai ho tu Min Ong Lai chuan thlama sa khan pi su chi le president U Win Min te chu an thu boi ngai tu chung chu mun khata an da don ti soin lungina khung an ni lo tur thu soibok ani Ukraine wanga indona chuak theireng US le Russia in biak na chuan ra tha chu lo Washington chuan Moscow in Kiev khopuilak tuma apua Biden na pole NATO ten Ukraine an fuipor na sa boxia Vladimir Putin ero anri nangani hau silo sipai thale ral thuam rip tak lian tak tak tenen anin chhop tak khup khup mai sia Washington chu rin phak bak ain boruak sang tatlat ani Biden an Donald Trump anga mi te vo khan na tel lo diplomacy mangin melma te po ka dor zelanga ti chu heya mang chhota ni nan soi ni zan nam khan Geneva Joe Biden administration aiole Putin thui hruai te chu avoi khan nan Ukraine tension ti ziom tuminan in bia US Deputy Secretary of State Wendy Sherman le Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov te chu anin biak ma ho tang poin an khauton hle ani Russia chuan sang kha zakwa somkwa pasaria European nations ten an zomtak NATO ti kan hriatlar North Atlantic Treaty Organization ti zawan tumna chu thul turin an duwa US chuan chu boina berani lova Russia in ral thuam le sipai ri pui hun chu boina bul pui berzo kani anti Russia chuan sipai nuai khat zet Ukraine bula an hun masaka wangin Washington le Kiev chuan ngai that lo lian takan nei meka he an hlau thon ru ka nge hian Moscow in Kiev falak mai an hlau hle ani Ukraine hi khothlang lam ram hawin nei to a hruai luan tuma Russian Baiket separatist Eastern Donbas region omtepo an ngai theilo zual phanin Russia chuan an ngai chhun zom zelani ni zan anin biak voi khatna chuan mason na atelem lova an thuain mu theilawani ni laini khan Brussels a Russia le USIO anin beleanga kartopa Vienna a 57 Nation Organization for Security and Cooperation a anin beleang US Secretary of State Antony Blinken chuan kalian ta khan anin biak na chuan ra tha chu arin lo thu a soilang to ani Nigeria misual rolling khuan runa mi zan hi chuang an that kar masa sipaiten thlona manga Nigeria mar thanglama Zamfara state ta an tomna hmun an ka hrep hnu loka misual rol te chuan khuarun in mi zan hi vel an that Humanitarian Affairs Minister Sadia Umar Farouk athupuang tu chuan mi zan hi chuang phuman ni thu a soyani hetianga in runara thlak takhian mi te hrom hleya an chena mun chu sana tlan che te kho sak mek dan turpo ril rual lu hleani tin pathiani khan AFP rila state sarkar chun beina thlenga hian mi somnga pariatan thi na lo soi to ani khorang ranga mi tlan che te chu inrin ni khan an khuwa an let hloma mi thi te vuina hun mang mi zan hi an tling dai nin Reuters News Agency an hril ani thotan ni khan sipai te hian thlona mangin Jamfara a Gusami ramngole samre khothlang lam an bei chiama heta hian
bandit zachuang thatin anjinga an hruai tu pahnih an telani tholeni khan jamfara a motorcycle chuang silai kengmi zathum rual chuan khopariat lu chilin antong pong silai me puwa mi somthum vel an thi ani nilai ni le ninga ni po khan anka le bakuyum district a khoso man beile a mi an ka ba ka chena in te an hal sak ani kurfa dania khuwa cheng papakhat babandi hamidu chuan misual ta hian an hmu piang an kam ni na soya khoso ma hian mi za somli phu man nia rong dang po zonzui mek zelan nia an chin hriat ani hlom lo tin hamidu hian AFP news agency a hrilani president Muhammadu Buhari chuan inrin nia thu chua siama misual rualte tulol tur hian sipaiten man ruan mamo bel thu soya anrama fir fiak an thran thu soin chia ol rule misual thu hnuaya kho ma om tam thu soyani tuna in baina thleng hi mi suana chikhat ania tuna hian kan sipaiten thatha lavin kan norle tong tin Buhari chuan soibok Buhari hian silai nena che misual rualte chu hrang hlema sela beipui thla kan chol sandong lo ti a soibokani Nigeria khothlang lama hian dane thupe ken kolama sarkar hlo chamna satawangin kumsang ni somni chunhulama tangkhan tum khata mitam takru bole tharum thona thlengna sahlea nikum chung khan misual rual bandit te hian khovel pum hriat lo tura school le college an beina le zilai zarual rual an hroi bo thu te hriat tura tam hle ani zilai tamzo khi chuale thinan nia tun thlenga hren pon la nei thungani bandit te wanga buaina bandit violence abul churan vul tu le lo nei tu ten ram le an ei zonna ta na tangkai an in chu na wanga chuak ania kum engemaw zat chung chu in ngai dam in hriat thiam le in biak rem ain pakhatina ti chu phubalak zel ani ta ani sipai te chuan mai thla tangkhan heng lai hmuna hian misual rual bandit le misual mi zanga somthum pasari an tha to thu le mi zathum somsari pali an man to thu kar ma sa khan an soya an miruk bo mi zari somnga pani an san chuak bok ni nan in soi bandit te hian thlama sa khan an hroi tu poimo belo turji chu sipaiten ramngo an kem te thlonam le leya tanga an beina an chana mithiam te chuan kar ma sa an khorun po hi an phubalak na ani an ringani Nigeria hian bandit te hi mi fir fiak ti soi thin nin an mani puitu thu hril tu le thlop tu te po hrem nana tak pek thei an ni Disney star Kim Mi Su chu kumsom ni pakomi ni inrin lo takin athi thut Disney Plus series Snowdropper achangtu Korean actor Kim Mi Su kumsom ni pakomi chu rin lo takin a boral thut ti hriatani he actor chelo tak thi thu hi agency landscape chuan thu chu asiamina ta langa ma seya thi chan dik takero an thu chu chuan an ta lang lo thu ngani an thu chu atanga alan dan chuan actor Kim hi January ni nga kha na boral ti an ta langani Kim Mi Su chung te chuan an fanu thina thu hla chungchanga hian thu dik tok lo le thu bel chian do lo the dar lo turin an nge na thlamuang taka an fanu ruang thaliam chu an du berani tin an ta langbok Kim Mi Su hian South Korean TV series Snowdropper Yoo Jung Min lema changin activist le lekhazil lai angin na changani hripuya hlaulo ta wangin a fapa chu ka hnunga khungin akal nan United States Texas anu pakhat chuan afapa COVID-19 positive in hria kai chongang ti a hlaulo ta asahim na turin kar hnunglam kar buta akal hnan ti hriatani hria wanga afapanun na der thong takada tu sara bim kumsomli pakhat hi zirtir tu ania afapa kumsom pathum mi hian hria veiti soin chumi chian turin January thuma testing center kalpuina abula po chuan tira du lawa akar buta chuan alo khungani afapa hi mangang le thlabarin thoma chuwa a thomri chu midang ten an lo hria sara bim chuan but an honnak chuan afapa chu alo tom renga hria kai du lo wangin ti hian a khung thu a soyani KTRK TV ten an talan danin help worker ten bim hena hian afapa an khongai luata wangin backseat a thutti lawani chuan te san nei don lo ti an hrila he thil thlen hu hian sara bim hi afapa chung a che dana thu boi siam sakania Cypher ISD Police Department lamin law enforcement and investigation an nayang ti an soi vanei thak takin afapa hian hliamna engma atur lo hlawani Miss Bim hi Cypress Fall High School a zirti tu na chela Texas Public Safety Department chuan kar hi
che sual pal se no pangchunga hian enge thlengang ti hriat lo thu le anun na ta na hlo hle thu an soyani ole khati zong kha khovel chanchin thar lor khom kanon puan thai te chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa ya chunga kan lom be